Manje lenkosi masikuqe sithandaze ami. Ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Baba, Nkosi yamakhosi, ngiyabonga, ngibongela okhokho bami, oNjomane noDloma abangasekho. Ngibongela umshazi noMajiya basekhaya komama. Ngicela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu bengelekelele ngophathe kahle umsebenzi kaShembe mangime phambi kwensika umlilo. Cela bengelekelele ngoma ngime phakathi nolwandle esiqhingini salo. Bantwana abahle enkosini ngithunyiwe insika yomlilo inkosi unyazi lwezulu. Amen. Ngibingelele ukhosi la kwaSibiya na inkosi phambi kwethu. Nendlunkulu yonke abakhona nabantwana ngiyababingelela. Abafundisi nayo yonke ihamento obaba ngehlalo zabo nehamento yonke abangcwele ngiyababingelela egameni likaShembe. Amen. Manazaletha sibonga inhlanhla kuba uNkulunkulu efike kulamazwe ezweni lasenhla. Manazaletha kuyabonakala intaba ukuthi uNkulunkulu ufikile. Sibona izolo Manazaretha masingena nenkosi yaManazaretha. Akekho umuntu bengaphuma emakhaya ukuthi ufikile olandelwa izizwe. Oh, ufile olandelwa izizwe.
izizwe zalapha endle ayibabaze ngoba usefikile nguye ayibonga inkosi. Manazaretha silandela uNkulunkulu ovele ezulwini unyazi lwezulu ayibonga inkosi. Bathi abanye uNkulunkulu abakhona abakenzi lutho abezwa nalutho egazini labo ukuthi banobuNkulunkulu. Mayibuzwa ubuzwa umehlulelo wasemhlabeni uthi iadvocate uzwani isiza wena ngoba usalindile malindela nokwenza kwakho konke siyakubona ulindile ngisho uyayiqinisa uyazenza ulindile uyabuza uthi uadvocate ngicela ungitshene Mr Solenso ukuthi khona enokuzwayo ukuthi cha kezwa lutho. Abantu bakho laba obaholayo ngasohlangothini lwakho kukhona lasebenzele khona bakubona ukuthi mhlambe kukhona nakho ukuthi ungabahola ungalihola leli bandla uthi cha kukho lutho. Ubabazani ngutshontshelo wakithi uNkulunkulu esinayo unyazi lwezulu. Ngelinye ilanga silaphelile ngoJuni wayizolo. Siyasuka nomfana kaMola sesithi shwikwa nongoma siyofuna into yana encane. Zokuthi siqinise ithumbu. Masibuya kwanongoma sihlala ifike sithenga lezo zinto siyabuya masithi la enyokweni. Na insizwe ya hike yavala ivala imoto. Ethi uyedlula umfana Mola sengithi hayi mana mlinde simthathe bese simvulele engene kuyaphi mnomzana ngwakwabani ethi hayi ngiyelinda ngisuka eMaritzburg. Hawu uyofunana elinda usuka eMaritzburg manje nako egqoke nejacket emnyama singazi noma kuthiwa khona laba abaganga abagqoka amajacket amnyama. Uthi hayi ngithunyiwe ngusomatekisi ungibona nje kufika imoto kwenzeka yonke into kufika abakithi ebusuku nabasekhaya koma wami bathi ngiye kuShembe ngithi mina ingani bakhona uShembe lapho uqhamuka ngakhona. Uthi cha bangitshenile bathi uShembe ngiyomthola kwaZulu elinda ngibona nje ngihamba lokhu ngigibela ngehla. Ngithi ke mina manje uzobuyela ngani ngoba uhamba uhayika nemoto uthi ifile. Uthi cha bathena kuze ngibone ukuthi ngithunywe yibo kuShembe wangempela ngizothi ngifika ngiqeda ukunikela. Umkhulu wasedlakazi uyazi lento bangacela yena ukuthi asiye enkosini. Wathi bathe ngizothi mangiqeda ukunikela ngithola imoto ngaleso sikhathi ezongithatha ize ngibeke eThekwini. Makumiwe lapha esangweni sifika amaphoyisa mina omunye umuntu oselinde lo muntu usuke eThekwini emabhanoyini kukhona inkinga naye emsebenzini uzobika enkosini unyazi lwezulu manje inkosi sesendlini akazi ukuthi uzongena kanjani. Uthi ke lo muntu ke lo muntu manizombika enkosini nama ngabe ngisasala sezothathwa yimina ngifike ngimshiye eThekwini. Ubabazani Nkosi yamakhosi unyazi lwezulu lo
lo mshumayeli edingithi akafunde Nkosi yamakhosi ngifuna ukwethula Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho owenzile wethu uNkulunkulu sakuhlephelela njalo uthi wakha kezwa lutho owethu leyazima silibonile mnyazima maNazaretha amen lo mshumayeli Nkosi yamakhosi ongwakwaXulu Sibongo emnothweni Nkosi yamakhosi ngimcele ngamabomu ukuthi akafunde kozobe ngifuna ukwethula umsebenzi onyazi lwezulu lo mshumayeli Nkosi yamakhosi ubuye ethuneni ngosuku lumbo thile noma sengikhohliwe inyanga kodwa wayephuma Nkosi wavuka ekseni wathatha ibandla bayosebenza ethempeleni emnothweni aliphethe kwaPhukunyoni mayeqeda ukusebenza siyahamba ubuyele esitolo sakhe ntambama siyaphuma nje ngekhathi zamalethi khona abafana bamsizayo mayethi uyaphuma esitolo khona umkhuwana oseceleni kwesitolo kodwa inhlanhla enye ngibona ukuthi yamphilisa Nkosi yamakhosi lo mshumayeli Nkosi yamakhosi uyahlonipha yamthanda ushaka amen ngoba ngelinye ilanga Nkosi yamakhosi lo mshumayeli yathi Nkosi izongena komunye umuzi wayethokozane ebika inkinga ezimvelele ebhizinisini yakhe isithi Nkosi ngizodlula ngishiye ushembo wasezulwini ongeke kuphinde kange umuntu ayibonge Nkosi amen wabe Nkosi yamakhosi ephuma kulo msebenzi wakhe edlula khona uthi ngolamakhosazana wathi mayiphuma emsebenzini ubona eduze komthi khona into eyaluzayo sokusebusuku sokoshayo 9 khona isithunzi Nkosi yamakhosi esiyaluzayo uthe xosha into phansi ethi ufuna ukwethusa le nto uthi kwathi khona lapho Nkosi yamakhosi lo muntu wayesevelele obala uthi wayesembona lo muntu ukuthi uphethe isibhamu ePhamkani uthi wayesebona ukuthi ayakajikele ngalena kumva kwesitolo esithele lo muntu ngoba uza kuye nePhamkani wathi manje yasithela Nkosi yamakhosi ethi ujika ngekhona waseyidedela umuntu ePhamkani la ngemuva yamshaya umqede yangena engqondweni yangena yonke indawo waphela Nkosi yamakhosi khona indaba engiyekuyo abatwana basezulwini ithi Nkosi yasePhakameni inyanga yezulu ithi nenzane esontweni ngoba kufuna ngabe niyababaza ngoba lento inkulu ibatshazwa ngamadoda lento efikile emhlabeni ibatshazwa ngamadoda mayisithela ke lapho Nkosi yamakhosi seyikwileke semshayile ewe uthi wathi mayithi uyavuka kusavukeke kuphelile kodwa ngoba wawukholwa lukhona unyazi lwezulu uthi wamemeza kancane uthi wathi mayithi uyabheka wambona lo muntu ebuya ngoba emzwesa ememeza unyazi lwezulu uthi ngangilumemeza kabili yithi wenyazi lwezulu kuphi Bombela kuphi ngoba uye lona okhona phakathi kwethu washo njalo abadala amen uthi yeza lensizwa yayisikhiphe esincane isibhamu sizomqedela phansi uthi walememeza unyazi uthi wathi inyazi lwezulu kuphi manje ngiyafa ngiyakushitha empela umsebenzi wakho wasemnothweni uzosala nobani uthi wathi mayemzwa lo muntu elokhu ememeza unyazi uthi waqala amaNazaretha uthi wayesenza kancane akangabe seza ngolaka uthi wayesefika ethi hawu mfowethu solo limelephi uthi wayesembamba engathi uyamvusa kwasho ukuthi akusavukeki wayesemkhuthuza ethatha konke ethatha nekhiye zemoto wasemshiya kanjalo efile wamemeza kwakhona wamakhelwane kwesitolo abamsizayo bazama bahlaba umkhosi bathatha iambulance kwathi imoto bayithatha babaleka nayo kodwa kahambanga indawo enkulu uShembe maNazaretha lo wethu Shembe osebuhleni maNazaretha bathi uhamba nemoto waseyibamba uBombela amen wayibamba nesibhamu bebemdubula ngaso sasala phakathi amaphoyisa asifica phakathi emotweni ayibonge Inkosi yasePhakameni amen namuhla
sesiyakubonga Nazaretha khona uNkulunkulu maNazaretha la ngiphambi kwethu ayibonga inkosi yelinye ilanga sisuka lapha eFryhead eplazini lenkosi yamaNazaretha siye eJudiya sifika qeda ukunikelwa bazokhumbula babekhona ekhona ubaba umfundisi esasamba naye qeda ukunikela sokuyahlatshelela siyaphuma inkosi yamaNazaretha iyaphuma iyaqalaza amaNazaretha iyabuka aseqhuma amadimoni owethu phelele uNkulunkulu uMaNazaretha ayibonga inkosi athi bayikhala amadimoni bebabamba bebadidizelisa ngayibona iphakamisa isandla nje maNazaretha isilwane sasezulwini sathi kwathi nya izolo maNazaretha ikhona inkosi yamaNazaretha lapha emzini wayo eplazini sesale zakhulunywa indaba ziyenzeka izinto maNazaretha ngoba ukhona uNkulunkulu wasephakameni silandela uNkulunkulu wamampela maNazaretha siyadabuka umuntu umbone kuthiwa noma emuka nomfula ngize ngambona ngizwa abantu bexoxa bathi umuntu noma emuka nomfula uyahleka kanti uhlekeze ushona uhambe naye impela umfula batwana basezulwini lapha ngelinye isabatha kulungiselwa inkosi yamaNazaretha eFryhead kuyanikelwa qhamuke enye indoda ihamba nge-wheelchair phethe imali ewu-800 ithi ngale mali nami bengazi lutho makuthiwa kulungiselwa ushembe ngiyawushiya nami lo 800 ngithi nami phambili ngonyazi noma ngalwazi phambili ngonyazi alungisukumise kule wheelchair nangempela abantwana basephakameni asikezwa kahle iqiniso eliphelele kodwa sesekuzwile ukuthi lo ndoda isisukumile kulisha ibonga inkosi maNazaretha ngiyengabi nayo inhlanhla kakhulu ukuthi ngibuke iBhayibheli
abantu bebesola ukuthi akanifunda ngempela kodwa ngiyacela ninginikezele ithuba ukuthi ngisebenzise ngoba ncane inkosi ingithumile ngiyaphuthuma batwana bakithi ePhakameni ukhona uNkulunkulu simbonile athe ngitshela omunye ngibuza ethi la uphongolo ngoba amaphepha athi njengoba kade ekhuluma umvangeli ekseni wena usafunda iphepha yenhlanhla enkulu uManazaretha njengoba siguqe lapha inkuqiso inkosi yasePhakameni ngingomunye omele omunye umnyango othile ukuthi ngiwethulela iqiniso elenzeke enkantolo lokho okukhulunywayo uManazaretha emaphepheni nakuma TV ngifuna ukukutshela khulunyise akukho lutho abatwana basezulwini esikubonile olungalusethusayo ngabe siyanitshela kodwa lo nkulunkulu wasePhakameni yena ekugcineni uzonqoba ngoba iqiniso selibonakele iqiniso namanga sokubonakela ngisho ukuthi uManazaretha amahle ningesabe endaweni zonke asiguqe uManazaretha masivale inkonzo endaweni zonke uthiwa ngomthandazo weingane uJehova wasilalela Nkosi sikelele ubaba batwana basezulwini kunye okusele eManazaretha asethembeke kushembe amen yakhuluma enye indoda elinda yakhala yathi baba lokho abakushoka imangwazi namhlanje ngiyibone lapha ekhoti iyaxutha ngazi noma igcoba amafutha eyingulube yini yakhuluma yakhala uManazaretha ngokungethembeki khona uManazaretha ngeke ngibuza ukuthi umuntu mayengethembeki kanje lapha phambi kaNkulunkulu uyazi ukuthi ngelila nguzokufa edlule ezweni uManazaretha kufana nakhona esontweni ukhona esontweni ukhona into engayizwa ishiwa inkosi yaManazaretha inyanga ezulu ithi umuntu mase ehlubukile ekhona phakathi kwenu akukho lutho akezwa lutho isethuthenwani kane kuyesabeka hlubukile lo muntu uqala kancane uManazaretha edelela umshumayeli delela umkhokheli makwinkosikazi delela umvangeli delela umfundisi uyadlula kusasodelela ubaba ngekumangala eManazaretha abantu umuntu enza ukwedelela esontweni bese ethi hayi ngizoya mina kubaba ogcina kuyihle wakho okuzalayo ukumedelela inkosi leyasezulwini amen Musa edelela igcina kuyihle wakho nonyoko wakho okuzalayo ekhaya kini ungazodelela ushembe esontweni ngoba abakini sebaphuma ezulwini ngoba uhlupha kulokhu ubika njalo nje enkosini ungezwakala ukuthi ubikana abakini abasezwa lutho ngabo bacunukele ukhona lenye into uManazaretha yake yabona ngomunye umntelela ngikhulume ngoba uNkulunkulu uthi angikhulume uthi lo muntu njengoba yekhuluma umvangeli ethi sesizonikwa ithuba asiye lapha enkosini uthi lo muntu wabona kusukelele uthi naye didizela kuleso sidididi kuphushwana ngeno ngaphakathi uthi base befika bakubo sukhohliwe ukuthi uhamba nabakini sukhohliwe nokuthi usesontweni
lo muntu bantwana basephakameni maNazaretha ingcwele onyazi lwezulu ayibonge inkosi. Amen. Uthi wabona edidizela lapha edidizela ukuthi basebethi abakubo uyayibona le nto eniyenzayo. Ngisho ungafika ubike lapha kushembe nokwazi ukuphusha abashumayeli. Akusekho lutho oyolibika ngisho ungabika akusekho lutho ushembe azokunika lona. Uthi basebethi abakubo lalela mntanami uma ufuna ukubona ushembe ekwenzela imanga. Oya lapha embengeni uzomfica ushembe lapha embengeni. Lesikhathi ugubhe ingane zenkosi ufika ukhulume khona ilapho uzofica khona ushembe umbone ngempela ushembe. maNazaretha makuthiwa silandela izwi mayithi umvakela kade memeze ethi bantwana basezulu akufuneki thina ngabe ngifuna ngabe abashumeli basikhombisa nje hayi kuze kuvala amagede kuze kuvala amagede ngifuna ukwephula ngisho amagede enkosi. Nenzani maNazaretha kukhona lo sazokuthola uma ufike lapha kukhona nenye isimangaliso ngeke ngize ngidabuke ngeke ngithi mangibuka ama DVD maNazaretha ngidabuke ukuthi make ingaki inkosi ikinika isikhathi kibuka ama DVD ubona abantu bexoxa esontweni njengoba ngiguqela wakhulumela lona ungangibuka uma udelele wenze konke kodwa ukhuluma yoshembe lona phambi kwethu ayibonge inkosi. Amen. Ubona abantu bexoxa indaba zabo uyabona lo mangiguqela ede ngibuka lapha phambi kwami bayaxoxa bayangwayizana bahle abazi ukuthi bakuphi. weMaNazaretha kusesontweni la usenkulunkulu bathina abakini uxoxa nomuntu esontweni bathina abakini ngoba lo muntu lo oxoxa naye esontweni abakubo mhlawumbe kade bahamba nawe uzoxoxa abakini wena uphume nawe lo muntu ekhaya ngoba uphume wedwa. Yiza mina Nkosi ngedwa maNazaretha yelinye ilanga indoda yaseMandlazini maNazaretha ungazi noma uMndlazi noma yaseMandlazini ziyakholwa ingane zayo zikholwa kumaKatolika eMaromeni indoda nayo endala le ndoda yaseMandlazini ikhuluma ngoshembe maNazaretha ukuthi lo shembe sinayo wasezulwini bantwana basekuphakameni. Le ndoda yaseMandlazini ithi kubantu bayo mina cha batho bami ngiyokholwa mase ngihambile emhlabeni bethide ukuthi uthini uthi ngiyokholwa mina mase ngihambile emhlabeni ngiyobuya ngizonitshela ukuthi ngifice bani lapho kiwa khona lapho kuthiwa kusezulwini khona. Bakholwa abantu abawo bakholwa bazikhulu ezithile emalumeni bakholwa maNazaretha yasehamba lo baba emhlabeni bayihambile abantwana basekuphakameni emhlabeni uyafika ngale uyabuya uza kulona omkhulu oyiArchbishop emalomeni uthi ngiyakuthuma ngicela uyongithathela ithikithi ebuhleni ayibonge inkosi. Amen. Ebambe idindi zisiphuke efike ngicela uyongithathela ithikithi ebuhleni
ungivulela amasango ungezuka ungenzela ukuthi no1 no2 no3 ayi ezefuna amaNazaretha bese hamba uDlasi efike ebuhlele emenzele konke emthathela amathikithi emenzele konke ngokujwayelekile ubishop angazi noma ubishop noma yini ikhundla zabo ebuye mayibuye ebusuku uthi ke bantu bami sengingenile ezulwini ngisezulwini kaHlembe manje nonke ngifuna niye kuphakame niye ebuhleni ayibonge inkosi ngezwe wayengixoxela wathi bakhona ebuhle ukhona namhlanje usebuhleni ayibonge inkosi yaseBhama awu wemuntu siyacela umuntu kaNkulunkulu siyakuncanga khona into engifuna ukuyikhuluma phambi kwenkosi yamaNazaretha mangayikhuluma ngabe nginephutha ngeke ngabona inkosi ngezwe inkosi yamaNazaretha ikhuluma ngomuntu ohlubukile ngeke ngabona inkosi kwenye indawo sisethempeleni wathi uyakhuluma umfundisi kuleli thempela inkosi yamakhosi basukuma abantu bathuka inhlamba amakhosikazi kwasukuma namadoda athuka inhlamba phakathi ethempeleni ngesabatha lomhla ka19 kulolelo thempele inkosi yamakhosi ngikangisho phambi kwenkosi kusukuma enye indoda nje kuthiwa umhlambululi yathi nilandela bani basho umuntu kwakhuzwa isaka kwasho umuntu abamlandelayo ephakathi ethempeleni maNazaretha ziye kukhona izinto ke kuthiwa azikhulunywa lekufanele sikhulume phambi kaNkulunkulu ngoba impi bebeyeke abantu bechachaza benza noma yini esontweni umuntu batwana basephakameni njengoba ngithunyiwe isikhathi esincane maNazaretha kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wasephakameni maNazaretha asibuyeleni kuShembe batwana basephakameni asimesabeni uShembe maNazaretha ake sathi uShembe akusiye umuntu uShembe uvele ezulwini ngakho batwana basephakameni njengoba izolo besihlabelela sithi Mthethela angene nangu uZulu sinzalo kaDingana nosenza ngakhona namanje ngoba kade sifunda ade kuthiwa ikhumbule zalo kaDingana nosenza ngakhona ibuthe echithekeni kwayo maNazaretha siyacela uNkulunkulu wasephakameni amakhosi alelizwe alelo uthulini lomhlaba ithi inkosi yasephakameni inyanga ezulu ngelilanga lamakhosi zinyandezulu zomhlaba makuthiwa sidiniwe ngenzeka enye into ngelinye ilanga maNazaretha angizukuba njengabo laba abafakaza ngabantu asebahamba emhlabeni kuthi usibanibana ngoba sohamba emhlabeni busumqambela amani yey maNazaretha ngeke ngabona sengizogcina abantwana basephakameni ngeke ngabona enkantolo amanga sesihogweni kubantu umuntu egqoke ingubo emhlophe ngeke ngayibona umuntu eyibiza ngekholo ethi lokhu ungazalwa mina ngiyiNazaretha ngambona umuntu eqamba amanga phambi kwamehluleli maNazaretha mahle ayikhuzwe izinto ezimbi esontweni zingenzeki khuzwe izinto ezimbi maNazaretha khona okunye ukufuna kukhuzwe esikuzwayo noma singakayitholi imithombo ethembekile kuthiwa kwenye indawo uhambe eqoqwa imali eyinsiza emathempeleni kuthiwa ifuna ubaba ebuhleni angikwazi ukuthi kusukaphi abanye eqoqwa imali emathempeleni kuthiwa zimali zecala kodwa kayifike ebuhleni kodwa ingqapheli ziyakusho ezikushoyo siyokhuluma ngelila ngaphambi kaThixo ngeke sivume maNazaretha ngeke sivume nenkosi yethu uNyazi lwezulu amen sibona abantu beganga batwana basephakameni ngithe ngizofakaza ngomuntu okhona ngelinye ilanga ikhona
inkosazana yayithunywa ubaba inkosi inyanga yezulu yakwabasi ithi inkosi ayizongibiza ngazwa kwamshana amadolo ukuthi kuthiwa sengenzeni mangifika ithi inkosi ngangihamba nayo ngumfana nje emthuma ithi khona umsebenzi engizowenza mfana ntambama ngicela ume lapha ungibongela inkosi ilembe leqamanye amalembe ayibonge inkosi amen ngakho ke abantwana basePhambeni ngisuke ngayiphela ekusini inkonzo kaShemba ngithume yona mangathi intanga yodwa nje ngithi nqampu ngoba ngezwe uShemba efunga ngelinye ilanga azokhumbula amaNazaretha kwakuzoyondlangakazi ithi inkosi yasePhambeni sifuna umuntu ozohamba yosibongela amakhosi akwaZulu ngoba inkosi uShaka ithukuthele uzokhuphuka lo muntu osibongela lokuqala ngoba usikakhuphuka ingabombwanga ngoba uShaka ingilosi enkulu yaleli sonke mase ke usakhuphuka ufike sibulale sonke kwakushiya inkosi yamaNazaretha ngelinye ilanga sithe sihamba nabafundisi benkosi ekhumbini ase ngicela ukuthi manje siye empini ngoba sisempini lapho esikhona emaNazaretha kwenziwa yonke into ngelinye ilanga safike satshenwa ngomunye ositshenayo nathi osithandayo wathi yenzanini imizamo wathi into esiyenziwe lapha enkantolo enizoyinyathela ngalelo langa ke kwaphuma engaguli abantwana basePhakameni phakathi ekhodi kuthiwa sebenzile sase sifike simbikele uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu wathi thathana amanzi namafutha konke akusesebenzi amen wase kuthi ubaba umfundisi umjado wathi asiweleni ngaphesheya komgwaqo siyobizela sokwenzeka kithi intelezi sase ifike ivungazela ezikabhombela nangiphambi kwethu ayibonge inkosi yacela amaNazaretha sengibuyisela umsebenzi wenkosi engenza umthandazo walesihlalo sobukhosi uthi ngoba ifikile inkosi emazweni akithi amakhosi alelo uthini lomhlaba namakhosi akwasibiye evuka ehlangane namakhosi asendlunkulu ngiyacela kulilembe leqamanye amalembe ngokhalipha inkomo ekhala emthonjaneni sizwe zonke zizwile kuleli zodundwa selenge nasemancengezo kakhali xabela singamatsha senkandla uyawuphephela izindlovu ngoba kuphendule ubhiyozi noma ngaphezulu onqamlela umango kwanyusa besingabangi lutho nyuso lesibanga iqa kuvazisa emanxiweni zithi tsheke wathi ugasane kandaba kade bagasela ngoba ugasela unxeba ngoba umbhekano wagasela ugabushe emabondweni yathi kandaba ejama ngomkhondo phezulu komzimvuba amabonda esabuke ehlela wathi nani bogambushe nani bofaka ungamthinti kodwa manje mthintile senithinta uphunga nathi into magana xesha umuntu omxoshele futhi nguthanda uxosha uzithe zalo la ngomphetho amahlamvu amabili umsingisa lapha ephuma ngakhona umsingisa lapha ekushona ngakhona wathi kuma kwakho umuntu omdala ethuko kusho usilwane helele mfunela emzini yamadoda usilwane eduna lapha kwaZubandlela uzinto zonke zomntana mzomuka namanzi ayikasakhali inkomo kwathi ambaza ikhala kubo kwabulawayo bebe kamama beba sambe ngiyababona abanye abantwana babe bakonini into egole ngamkhothe kithi kwamalande ethe isuke yajubalala ugabazoluma bazokuphimisa abathe bebegodula babebona umacingwane ngonyameni iqhudela mvimbele uvemvane liyadla lizozobela libeke ihlange emadolweni yathi isadla ezinye yadla ezinye yathi isadla ezinye yadla ezinye ngithi le nkosi ngiyayicela amaNazaretha amen ukuthi ayizihle izitha zenkosi unyazi lwezulu ayizihle amen awufika umhla ka7 njengoba yasho inkosi yasezulwini uShemba kayikhuluma into ekho amaNazaretha wathi lo Shaka lamakhosi zingiloza la ekhaya yacela nasenkosini yasondini uzulela dumobala lapho engenamunga engenamthole mahlamvu aphula umlilo basomatshanga benogqeli baba lenkomo zakamshesho izulu edume phezulu esandla nithema ngilizwe umali lapho semakamani kuye kwabheje intumeni kwabheje ishow sakhamzi kamkhonto uzetho zimagogo ngoba zimagogo nemthiko kabakise thambekeka mama waliwayo thambeke kweusintamba nanodabula kwanonxangaza abafazi bonxangaza bolala ibani bebe njengamathola azolala lapha isigubhu esibambe ngamawasa lomsindo lapha empilini ngwane izalukwazi ngeze semangake ngiyaxokozela ixokozelela indlondla kwabatshana zithi kundlondla ushana ndlondla engathinta amaphiko zonke indlondla ziyathinta amaphiko ngikhuluma ngelwane amaNazaretha lesilwane engisibizayo sathinta umuntu lapho ndini samtshakela ngamathe washona wangcwatsha sihamba phe kwakhe ngikhuluma ngelwane amaNazaretha ngikhuluma lenkosi ekonodwengu umsimoto wavela ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi konjani edukele ezulwini nokwela mva amakhosi mdayisabele yabizwa kweliphesheya wathi ubalekela unya lokwantombela nabakwaNtuli bathe bebulala umzimba bathi bawunikeziwe wathi ngihlanganele hoho kanti abantu akajama wathi ngizana ngibelethe kwakunyeka namaduna namasha ufulatelana
Isalukwazi osale emanqweni esikhukhula lesikandaba esikhukhula omama esawethatha. Soba tshela phezulu kwazi umfula ngaphezulu kwazi umfula. Wabuza umnguni wasedlokweni amanzi asale babazi ingwe zayikhetha umlomo. Othi ukuthi lapho baphatha ezinyanga enziphi phakathi enhlangulano enhlangulano. Sibuze umuntu ezabheka phezulu. Waphuma phansi kwamaqhazi noshowe sibuze umuntu ezabheka phezulu. Inkokezi yakho izilwane zabikelana mntakandaba. Iwona amakhosana amandla amaNazaretha lana uShembe wasethembisa wona. Ukuthi sothi masithandaza ithi inkosi ngelinye ilanga phezulu kwentaba omhlangano. Awunothi manithandaza nibiza inyanda ezulu amakhosi ingonyama zezulu akini umthandazo wenu kusufika uNkulunkulu ayibonge inkosi. Amen. MaNazaretha amahle. Nkosi yamakhosi. Sengcina nkosi yamakhosi ngiyacela ungikhumbulele abakithi. Abakithi eCwadini. Nabasekhaya komama nkosi bakhumbule. Kukhona nkosi ukhokho wami owayempini bebesixoxele obaba. Igama lakhe kwakuthiwa uNsaba wahamba impini akabuyanga. Kuthi bathi bethi mabesixoxele obaba bethi abazinathuna ngiyacela nkosi umkhumbule ngelilanga. Umlandi inyazi lezulu nkosi yamakhosi. Sengiyabonga sengibuyisele ehlaleni senkosi inkosi. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo 57. Sizocela umshumayeli Mathozi wasebusisweni asola ngesihlabelelo inkosi imbusisa. Nkosi usipha amabangcwele. Funa indlela
Amen. Sibheke enkosini. uNkulunkulu wokhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi esizwe sakithi. Mhlambe ongcwele. Baba silapho phambi kwakho sizuza indlala singabuni. Siyona nsuku zonke. Sicela usigeze ngetsipho yakho engcwele yasezulwini. Sicela ungabunaki umdlalo wethu usithethelele konke ubone sinakho. Sibonga izinto ezinhle usenzela zona nsuku zonke. Sicela usifundise ukukhola. Usenze sikuthande ngeqiniso. Usifundise nathi ukwenza izinto ezinhle kwabanye abantu. Usiphe ukuhlanipha sikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Usiphe izinhliziyo zokuthi sikwazi ukubekezelelana, ukuthethelelana, ukuthandana nokuhloniphana sisodwa. Sicela usiphe amandla okunqoba uSathane. Usehlisele izibusiso. Usandisele insuku zokuphila. Konke lokhu sicela ngesandla somprofeti uShembe manje ukuze bephathe. Amen.